Hurmatlı жүргүнчүлөр, Oş Bishkek katlama boyunca номер 158 reys Manaz aeroportuna kelip kondu. Bishkek şahrındагы аба ырайы plus 38 gradus жылуу. Hurmatlı жүргүнчүлөр, özüңүздөр менен алып чыккан буюмдарыңыздарды унутпаңыздар. Aeroport, yolculuşlar, aeroport, saparalılar, ama yollar doğru. Yamin öyle doğru. Hoş gettik hoş. Hoş 5 adam. Sırası çağız, var mı hoş? Şimdi öyle ettim. Samolyotun aldı boş. Lötçük coş. Otursanızlar getiriz. Bolgon da çıkırıkta turalım. Can şekerden de. Gettik hoş. Hoş gettik hoş. Getiriz hoş. Nerede çalarız hoş. Hoş gettik hoş. Hoş. Здравствуйте. Ага. Вы вождь, да? А? Вы вождь? Да, я hoş. Я не hoş. Вот самолет hoş. Ты тоже hoş, да? Да. Тогда три hoş. Давай, пошел, да? Вы летчик, да? Да, я летчик. Каныбек Разыков, да? Ошондай. У вас какая цена за один билет-то? Сына? Да, почем у вас? Сына, еме, 2,5 мың сом. Я вас не понял. 2,5. Yok, болбойт абла. О, 20-500 сом. 20 сом или 500 сом? 20-там, 500-там. Нет, я вас-то понимаю. Вы точнее скажите, вот 20 сом или 500 сом? Че 520 bile. Ya, beni başıma eğlendirme. 20-500 сом. Я походу угадал. Вы хотели сказать 2500, да? Ошондой половина, да? Хитрый орус, билесиң, Давай уезжаем, да? Где ваш самолет-то? Вот сидит. Это не самолет, это кукурузник называется. Да, кукурузник, да. Ну, еще у вас так остров демократии, да? Да. Жоқ. Остров бар. Остров есть. Демократияны қамап қойышты. А? 8 жылға қамап қойышты. Какой-то у вас беспредел у вас здесь. Они говорят, 2500. Давай, Зачем это так мучишь русского? Сергей, Учпасаң учпа. Сенен башка учуучу жок му? Табагың өзүнчөлүк кыйын болуп калат. Көкөрөзү неге деп? Мен башка самолетке акчам жетпесе алып кетейин мен. Ош кеттик ош. Ош кетебиз ош. Vay uçup ketdi. Uçup ketiptir be. Lötçügü жогам uçup kete берет экен да. Lötçügü каякта болду экен? Lötçügü калып калса керек да. Каякта калып калды экен lötçügü? Lötçük мен го. Lötçük сиз mi? Мен да lötçügü. Каякта карап атасың эле айне. Учелексиз беле? Учелек мен? О, карга окшойт, учуп кетти деп ойлоптум мен. Sen bir jolem kukuruznikni qarqaga tenge. Oşko? Oşko? Oşko'suz da? Uxtab qaldım, kechigib qaldım deb şaşıp keldim da. Kelgende la oşko deb biz basmaga ketdik. Qo'ya tursangiz. Yo'l kira qancha bo'ladi?
Жол кері ат менен төө болуп эле басыңа кет. Канча алат? 2,5 миң сом. Канча? 2,5 миң нормально экен. Не? 2,5 миңге деле адам учабы? Адам учпайт. Она кукурузник учат. 2,5 миң сом сага берип койгондон көрө жөөгө түргөм жакшы болуп атпайбы азыр? Ака, кой. Өткөндө мен бияка Бишкекке келгенде 1,5 миң менен эле учуп келдим. Кой 1,5 миңге эле ал. Ака, эме 2400 бериң. 1,600 аласың, болду. Ашыкча бере алайын. 2200. 1,750. Шляпан тагында туруп алып, яман тырыш экен саке. Мен ошон үчүн бизнесменмин да. 1850. 1,900 болса кеттим, болбосо жөө кетем. Точно 1900 ми? 1,900. Кеттик эге 1900га. Точнобу? Точно? Адашып калбадымбы? Токтоң, мен адашып калбадымбы? 1,900 деп мен туруп айттымбы? 1,900 болот а? 1,900? Ооба, 50 сом каякта калган, 50 сом. Ака кеттик басың эйди. Болду. Неме кыл? Сумканы назикчеке кой, үстүнө кой, макулбу? Эң үстүнө коюм. Болот ака? Сына турган, чыйла тургандары бар да, ошон үчүн этяткын кой. Сиз эч кызалат болбойт. Эң үстүнө коюп койм ака. Ай! Я мунун ишин пол сындырып чийип бүтө турган болдуң го. Элена, эмне бар ичинде мунун? Ичинде толтура телефон бар. Телефон? Ооба. Ака, башка эле самолет менен учпайсызбы? Эмнеге? Ака, телефон менен уча албайм ака. Ии. Телефон менен учкан самолеттер аэропортко жетпей түшүп калып атат. Самолетти мен эле алдым эле ака. Мен бу телефон менен барбасам болбойт. Аякта клиенттер күтүп атат кара сууда. Ака, кара сууга жетебиз банан. Кара суудан өтөрбүз. Жетпесек. Ака, сабайга барып түшүп калабыз да. Коя, мен телефонду алып барбасам болбойт. Клиенттер күтүп атат аякта. Эме 2000 бересиң онда. 2,000 берем. 2,000 бересиң. Эме 2000 а? 2,000 сен айтканды берейин майлы. Телефонду ала кетпесең болбойт. Бу менен кошо өзүмө учам. Өзүңүз учасызбы? Учам мен өзүм. Анда мынтип коюң а. Эме сиз менен да клиенттер чыксачы, канчага отурдуң десе 2,5 миңге деп коюң а. Келген клиенттерге мен 3,000 деп кое берем мен. Ошентип коюң ака. Болгону 1,900 алсаң болду. Болду. Алам, болду. 1,900. Экичи. Эме, болду ака. Сиз отура бериң ака. Туура эмес айттым. 1,900. Ака, 1,900 да ака. Жок, мен адашып калдым. 2,000 берем дедим го. 1,900. 1,900 болду ака. Деп атасың да. Болду ака. Кеттик а? Неме кыл? Кой койдуң бу нарсеге? Мына. Макул, мен неме кыл? Качан учабыз? Азыр учабыз. Азыр учабызбы? Өтүңмүн ака. Бираш Эйлана эйне. унутуп калыптмын. Немеңер каякта? Самолетке чыкканда тит дей тургандыгы. Азыр аны текшербей калганбыз. Тит деп. Кантип текшерип калдыңар аны? Азыр муну чечинтирип, кол менен кармалап текшерип атабыз. Ой, кол мененби? Бирок Мени сизди кармалап деле кереги жок экен, чечинтирип деле кереги жок экен. Сизди эмне кылса болот айтайын. Бассаңыз жүрсөңүз мына жерге. Так, мына жерге мындай караң, мени караң. Эки колду көтөрөбүз. Кара. Так, жакшылап. Так. Болду. Өтөрүң ака. Болду. Өтөрүң. Отура бериң, а? аз сен эмнени карадың? Сизди текшериштин кереги жок экен. Жарка коюп туруп эле мында караса, алдыңыздан аркаңыз көрүнөт экен экен. Аркам бар бекен. Аркаңыз бар экен, ичпең, а? Ошо өзүм ойлоп жүрдүм эле, мен аркам болуш керек деп жүрчү элем. Аркам бар экен да. Аркаңыздан бар экен ака. Ичпең болуп турбу?
батырақ учайла. Сразу екі адам алабыз кетебіз екен. Екі адам алабыз кетебіз. Отырып тұрыңыз. Ош кетті көш. Ош кетті көш. Нені іздеп отады? Не oldu? Самолетың қана? Samolyottun içinde turasın ha? А, самолеттамын ба? Samolot dostu. Самолетқа білмей шығып кетеді екенсің ба? Отырғычың қана? Тұрып алып кетемін мен. Otur. Bu yaka жылып кетіп қалдыр. Мен жылдырып алым, кешіріп қойсам, мен Оштан келатып адам жоқ болып қалды, мал жүктөй келдім эле да. Мал? Өзім жылдышып қойды сізге. Кеңірі отырып кете бересіз, болып тұр ба? Малам жүктеп ала бересіңер бе? Ем пустай келбейбіз ғой. Жарым адам жүктеп алам, қалғанда мал жүктеп алма, а? Жолда кетпейлі, акамның малды қойдығын алып қойыңшын арақады. Жоқ, еш қыжалат болма, отырып тұр. Батырақ кетеді, өртірақ. Екі адам алабыз кетебіз ака. Нардан бері клиенттер тауып кетеді. Сразу эле сиз отырып кеңири жайгашып жүрсөңүз, мен нары бери эки адам таба коюн экен. Болуп турбу? Ош кеттик, ош. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Ошко эмеспи? Жок, токтогулга чейин. Төбө ашууга чейин болбойбу? Чындап айтуудам, токтогулга чейин. Ой, токтогулга чейин. Токтогулда аэропорт жок да. Жок, билем аэропорт жок экен. Просто токтогулга жеткенде, торунузду берип, газды таштап, кичи ылдый кылып койсоңуз, шапет секирип түшүп калам. Токтогул, жаман кыйтырсың, тилибиз күйгөн ага. Өткөндө да бир токтогулду ошентип чыкты эле. Ошентип койсоңуз, секирип түшүп калам деди эле. Ошентип койсом, түшүп калып, жөн түшүп калбастан, самолеттогу жарым жүктү алып түшүп калыптыр. Кой болбойт. Кайсы айылдан экен? Торкенден. Азыр андай болбой калган. Мен 3 теректен болом. Ала кетиңе. Суранч, Лөчүк ака. Мейли ылдый кылбасаңыз делечи. Токтогулга жеткенде айтып койсоңуз, өзүм шап этип, парашют астынан секирген бойдон түшүп кетип калам. Сизди кыйнабайм. Элене парашют болсо асынасыңбы? Бар эле го. Бар эле. Азыр жок болуп калган да. Неге? Биз өзүбүз лөтчүктөрдө да күнөөбүз бар да. Өткөндө бир самолет учуп кетип атып, самолет калдыр болгон экен. Ичиндеги адамдар ызы чугулат да. Ызы чугулган экен, стюардесса деген бар да. Ал ар дайым элдин астына чыкканда күлүп туруш керек да. Эмне болсо да күлүп туруш керек. Стюардесса элдин астына чыгып тур дагы, урматтуу жүргүнчүлөр, тополоң кылбайбыз. Бардыгыбыз ордубуздан турабыз, самолеттин оң жак канатын карайбыз. Самолеттин оң жак канаты күйүп атат. Эми сол жак канатын карайбыз. Сол жак канаты үзүлүп түшүп калайын деди. Эми жерди карайбыз. Анау кетип аткан 4 парашютист биздин самолеттин лөтчүктөрү. 5-чи парашютүнөн мен секирем, биздин авиакомпания силер менен коштошот деп секирип тур. Лөчүк ака. Парашют жок деле секире берем. 2,5 миң бересиң. Канча десеңиз берем. Шашышмын. Ала кеттиң, Бол, давай. Текшеребиз. 2 колду көтөрөбүз. Кол? 2 колду көтөрөбүз. Жана аппаратка салып текшерет элек го. Ага ишенбей калдык азыр. Кол менен текшеребиз. Так. Энкей, кичине энкейбиз. Энкей. Так. Ага. Болду. Өтөр. Лөчүк ака. Азыр эки колуңуз менен эмне издедиңиз? Адамдар өзү менен кошо майда бир темирлерди алып өтүп кетип атат. Ошону кылдаттык менен карап атабыз. Да бир сыра карап көрбөйсүзбү? Неге? Денемдин бир жеринде мынча бир темир турган сутат да. Моюн жакта турат, моюн жактачы. Жакшылап эки колуң менен кармагыла. Ушул жердеби? Ылдыйраак. Таптыңбы? Өйдүрак. Колдорунан. Ылдыйраак. Массаж кылдырып аткан тур, бул.
Sonun masaj kılıp kes, rahmat. Öt davay. Otur öyle. Tümele, at tokta oldu. Cana şustreysin öyle. Onu karasam tümele. Assalamu alaykum. Qanday saqsaqal? Yaxshi bolam? Yaxshimi? He. Oshqa. Osh. Oshmi? Oshqa. Ketdik aqsaqal. O'tirsangiz jiloz aqsaqal. O'tirsam bilasizlar? O'tirsangiz jiloz aqsaqal. Mesta bormi? Mesta bor aqsaqal. Bor. Oshqa, ha? Osh. Yo'l kira qancha? 2,5 ming so'm. Ya bolam, nima? Ha. Bir 400 so'm qo'shay noqatga tashlab qo'yishim bu. Voyim chaqsaqal. Qayra o noqatni pervalan turibdi, chiqarib turib qildi qarab yutarib beram, kelaverasin. Uyat söz söylemesangiz ya turturam deb qo'ying qatya. Çoy bize noqatda ko'kjarda o'sha deb aytadi-da, turturam deganda yutarib qo'y orqasidan deydi. Turtib qo'y deganda. Voyim aqsaqal. Biring to'g'il, biring noqat samolyot qo'yib qo'yib o'xshaymi? Yepti o'shqa jetib olsam bo'ldi. O'shanting. Madana ketib qolaman. Ha, o'shanting. Samolyotning xadoyi yaxshilar. Aqsaqal samolyotda xadovoy bo'lchi ular. Ama nega olmaydi? O'tganda bir samolyotga chiqsak, uçuk keladi, buni o'ntib qoldangda yerga mundib ketadi, qayra ko'tarilib ketadi. Ana nichi men o'ylab qo'ydim, ha. Bu Qirg'izistonning yerdagi emas, osmondagi yo'llarida o'lgan turbaydan tashilib dedi mana. Ham o'shanda ham aqsaqalar. Yerdagi yo'ldongda olmaydi, osmonda o'mrongda o'tmosh kerak deb o'yladim men. Ha, ham. Demak, samolyotning urol qayog'ida, o'ng jag'indami, sol jag'indami? Qancham ne so'radingiz? O'ng jag'ida bo'lsa o'tirmayman, aytib qo'ying. Nega? Buni O'shbishkega qattigan jana istep degan mashinalar urol o'ng jag'ida. Qirg'izning jarmushilar qirib bitmay oldi. Ha, to'ra. Har 4-5 kun sayin 5 dan 6 dan adam o'ltirib o'tirib. To'ra aqsaqal, to'ra. O'shaning uchun o'ng jag'ida bo'lsa chiqmayman, aytib qo'ying. Yeme, ruli o'rtada. O'rtada? Nima, men chiqqandan keyin sol jag'roq jildirib olasan, ha, bolam. Bo'pti aqsaqal. Chiqsangiz bo'ldi aqsaqal. Bo'ldi, bolam. Nima qilaylik aqsaqal? Siz chechining, men sizni bir tekshirib qo'yayin aqsaqal, ha? So'miz? Bu yer aeroportmi, больница o? Aeroport? Chechinmaysizmi? Men tekshirishim kerak aqsaqal. Men uydan chechinilib kelgan. Mana, go'ynak shim, nima ishdan? İştanın içinde hiç kim yok. Islıkta 2 qavat giyip almak bilen ama. Çeştesen çeşever ama. Siz dayar çeşip gelip alsın, ha? O? Kempirim giyin de düydüç. Beni giyintip o aeroport'a uğratam desem. Giyinbeyle bar o şerge varganda çeşindirip tekşer et dedi de. Anam boldurup giyim geçeni götürüp alıp geliverdim. Hazır men girip geletsem, artımda 2 bola. Aqsaqal ne çeşinip algan isteydi. Ömürü samolyotga çıqqan emez okşaydılar. Alarga tamaşalap. Hazır yerige girginde cip cılanğa çıkılıp çeşindirip tekşer et desem, bayağı oğulların birisi kıstalak puttucu varış gerek eken de kot. Andaylar köp kezdeşet aqsaqal. Nima qilaylik? Murda bayağı mınday aparatga salıp tekşeretilik qo'y rengengechi. Ağa işenmey qaldık aqsaqal. Oşon üçün özübüz çechintirip karmalap tekşerip o'tabız. Qo'yat. Ne? Erkek kişi kan takar biladi. Lan nem Erkek kişini kan takar bilasın erkek kişi. Tana qo'y. Erkek kişi karmala. Sal podozrительныйra o'xshaysan bu. Uşun chetdan keyin. Basın. Meni sen emas, uyda kempirim qarmaydi, meni qitig'im bor. Ayım çaqsaqal. Kişinden bala chaqa bormi? Bor biri. Nega? Uylangan boyunca qitig'im kelib yuradi da. Aqsaqal. Tamashangizni qo'ying aqsaqal. Qo'y balam, qo'y. Narvara. Ama Yem o'tmaysizmi? O'shanday bo'ladimi? Hech nega yo'q, mana. Ko'rdingmi? Hech nega qiymilmaydi, chig'irmaydi.
Yok işte. Otur aksakal, otur. Buna. Kalpak çaç oldu. Ha? Çaçtan arkası şu başladı tan. Aksakal, çaşınız şu tava. Bir yolu var onunla ile. Ne olsun gerek? Jakşılap çesini sipap koysanız, vallahi ösüp gider. Kıldı mı ana? Ne oldu? Çisinok sipay verip bir yergemez nabara çisinoka çaşık betti. Vallahi aksakal, otur. Otur vereyim bana. 70'teki aksakalda mine izleme gelener. Da koysan. Şimdi alaktığı var gene. Sonra tutun. Tamam, otur verin aksakal. Atanla lan kişi getirişesin be. Oğlum, yaşını koyalım. Öyle otur. Öl paraytasın be. Tamaşa. Otur verin. Yaşından tapmay kaldın be. Tamaşa aksakal, otur verin. Atasını öyle şimdi ona neşe tut da ana. Vay. Terbiyesiz yok atan. Terbiye görgünsün mü? Gelgeningizdi görmeye kalktın aksakal. Özünden ulu aksakal geletkanda orun boşatar. İlgeri özümüzden ulu aksakal avtobusga çığa kalsa ordumuzdan tura kalatelek. Hazır terbiye büt ölüp duratan. Hazır aksakal avtobusga çıkıp canağı balanın canına gelse görüp dur resk uktaydı gene bunu. Şunçalık tez uktaysın arabayla ne? Adam ölgün dedi lanca tez ölmeydi ne? Hiç şalak hareket etken ne? Ne iletmay özüne süt çıkmadan apasına ber çanı ber ki. Apası var mı? Ber apasına özüne eşteke çıkmadan ki. Yeme, aksakal. Kakirasında alaksı oturtturunguzlar süleşiyor. Ben az yek adam ap kele kalayım, bop durumu? Kayaka? Yek adam alağız keteriz aksakal. Hazırla otursanız öyle getiririz dedin hele o. Oşoy, otursanız, buraya yedinise salganı gettiler. Ap kele kalayım aksakal. Tanrım. Biletçiklerin öyle taksitlerden ayrılması olmaya kalgandır vay bu. Bunu hoş bir şey kağıttan taksitleri şiddet. Gelsen aksakal otursanız öyle cilavuz değil. Oturdun enengde gördün de o şehirde. 6 saat oturasın içinde o şehirde. Edinse salganı gitti deyit, tamağı çiğeni gitti deyit. Kıpkızıl afiristir atağına o zaman. Canağı afyor degen söz var o balam. Uşul şaför degen sözden alınğanda. Şofördün de şığısını alıp koysan afyor var kulat bir ağa. Uşunday balam. Lüçtürdü la afiris bol kaltırdı. Ova. Hoşka o? Hoşka, özünüzden hoşka o. Ova balam hoşka. Studentsin be. Yok, biznesmen min. Sen mi? Oha ben. Biznesmen de olmazsa beçara hasta studentler açıktan kırıl bile kaldı olmuş gerek hocam. Giyimin mi bol? Yok giyinmez. Telefon. Uşunca çok telefon götürüyorsun be. Yok biznesmen min dotmayın. İçi toltura telefon bunun. Ha bunun içi telefon. Satkan alpettim. Neme şu telefonunu maşineden salıyorsan bol boyu falan. Maşineden keşfet etti aksakal. O şunun için canımı alıp aldım atayın. Mali. Giyinki reis gele çıkıver bey. Ne balam bir ödün salıversen yetere gele barat. Ko salıver beysin be. Yok koyun aksakal ben 1,5 saatte jetkizem de söz verip koyun. 1,5 saatte jetişim gerek. Değil mi? Özün angaranda ülket. İyi. Barganda telefonun çaçılat. Çaçılganın görüyorsun mu da görmüyorsun mu sen kuday öyle. Çok ultu olam kayra. Neme
Telefon albaysın. Sen telefon çoğultasın mı diye seni çoğultacağım o yerden. Ne kılbaysın mı? Telefon albaysın mı deyim. Ha jo balam rahmat. Ya jakşı telefon Jo var. rahmat. iPhone. Balam Bişkek'te aeroportta milisede işteydi. Bultur 8 telefon beri birgen. Turat uyda je dokumenti yok. Oşul. Munam ne joldan çötürgan tüke turup algan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshqa bolam. Yo'q, to'xta yo'lga. Qayoqqa? To'xta yo'lga cheyin. Ya balam. Bunu biz oturgan samolyot bu, je vertolyot bu. Bilmem men jana chekib atganda qanoti var bo'chu. To'xta olgachi. Bu telefon bilan qanti uçağızda o'ylanyapsa, to'xta olgachi. Boshqa cheyin barasin, o'zing javob basqin. To'xta olgan tushib qolsin kishi. Men Lötçük aka bilan suylashib olgam. To'xta yo'lga yetkanda sekirib tushib qolam. Qayerdan? Suvga, Narın daryasına. Suga emas ko'pirga tushib qolib. Bola chaqan asfalt betidan pichoq bilan qirib olmasin. Bu sağa bilan taynang sprinteri qalagan yerda tushib qoladi. Boshqa cheyin barasin. O'tiraverasiz bu shintib. Bilmem. Ya aytmaysizlar, uçmaydı, öldü o ıslıkta geçip oturuyor bir yerde. Ona edinise sal. Görmüş elini. Ona edinise salıp gele kalam dediler. Birden salıp atam mı öyle edinisanı? Alo. Da. Eme. Ya. Oo. Qanday? Özümünün söyleshib yotganimda. Toy bugündeysin be? Afe erteng demedin mi le? Men oşqa klient alып aldım koy, 3 adam. Katışam emi. Klientler mi? Oturup durat da. Erten men 3 ağız dep koyam boldu. Bir çal, 2 bala boldu. Pasportlar mende qaga ketedi. Oo. Ana sana. Tak, Aksakal. Bunday ola turam oldu. Erten uçağız, bugün uçmay kaldık. Qanday? Erten uçağız. Ertengacha men bu yerda meni eshakda qalaymi bu? Жоқ, Ақсақал, Оштын аэропортына звонт етсем, олат, туман болып аттыр, туман. Qanday tuman ana, men jarni bilan сөйлештім. Oshda 32 gradus ысықты bo'dadi ku. Жоқ, Ақсақал түшүнсөңүз, аэропорттун өзүндө туман болуп атыптыр да. Yani Kudaya qarab жалған айтсаң бұлай. Кыскасы той туман болуп атыптыр. Toy bu je tuman bu. Тойдагы тумандагы экөтөгүн. Ekotung bu bot. Кыскасы эртең мен учабыз, самолетте отуруп тургула. Мен эртең келем болуп турбу? Самолетте туалет бар. Кеңири отуруп тургула. Lötçük aka. Не? Wi-Fi var mı? Wi-Fi'ni başına tartasın mı? Çay pay surabaysın benden göre. O da. Kursak açı otursa Wi-Fi surayt. Löçükleri kızık löçük eken ha. Biri turgan çay payı жоқ ele tuvalet biyaqtadı. Çayın bolsa bara o şaka. Sen buna götüngünden çay içsen de bargıda emesin bakalım. Sen tuvaletten jönle butunu жазганla barıp gelmesen atak senden. Sana Azrail. Öğret mi o? Oturuyoruz çünkü mi? Ama? Bilmem mi? Hiç bol olsa koyun görün samimiyet aydaş yürüyen koyuyorlar bu.
Samolyot. Hazır eldim mallar o kosmos uçup atat. Samolyot aydaştı bilem men okugam. Ha okusan bilsen mine oturasın aydayıverçi balam. Men aydaşın aydayıverem o löç kalıp ketip atmayın bu yakta. Kalsa kalaversin atasının gör. Oşka jet olsa kayra böröden mingizi veremiz. Mingizi şungo mingizemiz. Barganda bizdi bir öjarım konduravı. Aeroportga. Barıp kayar boş bolsa kona verez. Bizde suravaydı al. Kayaktan geletkan samolyot, gimli samolyotu. Al mine cük ap geledi, cük gimdi ki hiç kim suravaydı bizde. Hı? Kona veresin boş yer olsa. Ya anan kolundan anan. Beyman al kona veresin. Ha bollan da atasın gör. Uçsa uçarı. Eşk. Yani ıslıkta onu götü oturasın mı? Men ayttım mı? Men cevap veririm. Hayda uçura ver. Uçar. Eşk jakşılap çap. Löçke meresin düşündürüp koyam. Boldu. Neme remen takıp alın aksakal. Ya. Remen takıp alın deyim. Sen ayaktan gördün mü ıştan remen takkandı? Cem hazır aksakal uçağız, kötörülüz. Sen şu ıştan şıpırılıp etkiş uçasın bize. Cesemine samolyotun kaptanını açıp al uçasın bir cağına mı? Cem o şu ayıp otkoşun. Bunun rezinkası var, bunun doy. Tartıptır tüyüp koyğam. Botturanda oşa tüyülgen jerin karmap alın, çeçilip ketmesin. Makul. Sen daha remenin takıp al. Sen arkasından karmap al, nasıl seksiliçi. Makul bu? Kaç kılı. Kaç. Ayıp koy, balam. Toktogul da ve oğuzunu cevap tüz hoş uçasın. Boldu, uçağız. Ayıp koy. Çekerek durga, tip eret. Bilet kız koçurguz işte. Bravo. Oğlum. Amin. Bu da aktör verdim. Aldın kara sen. Seni gibi Citation 6 Whiskey Bravo Darlene Tower, hold short of runway 10 left at Lima. Yep, bulun. 19 left of Lima, 6 Whiskey Bravo. Sen de sokuluktan da düşüp kalasın be. Balam. Oh. Neme balon düşüp etmedi. Bilmem kötörülüp at, pasırak kötörülüp koydum okşa tuvaşuğa tiyip ketdi. Eşteki mas balam eller zaborga asılıp kalıp sen. Anda to olup bayı. Balam. Mına uçup aldık tınçaman jetip alsak Kuda balam. Kuda kalasa. Kuda kalasa jetiyoruz kuda yol verse. Allah nasip etse jet para kuda kalasa. Hem aksakal alыс joldu jakın kılıpınday süylep ketmeyiz be. Men sana bayattan beri ırdap berip atam mı? Жоқ эми каяктан болосуз? Бuyakam niye geldiniz? Takım niye ketip atasız degендей. Bişkekte baldarım var, oşalardan qaralayın dep kelgem. Neverelerdi görüp kaytıp ketip atam. Жақсы, жақсы. Özüm Jallavattan bolam, Suzaktan. Suzaktan mı? Alamga ketken jol Suzaktan baştalat degen jer var go. O şerden bolam. Azır dele Suzaktağı baştalgan jol. Suzaktan 5 kilometre ol, toktagan jol bizdeki. Hazır alamga ketken jol başka yaktan baştalat dep atşat go. Kayaktan baştalatmış emi. Biröler aytat, özgönde Kurşaptan baştalatım isteyit. Biröler aytat, Karagulcadan baştalatım isteyit. Emi, kayağından başlasan bari ek ötün çere Suzak ötöt da. Suzaktan salı olgandan bir çettenle salıp kete örbeyi deseniz. Her yerden salı örbeyi oldu. Hoşal balam, Jallavattan. Cana
Samolyotqa chiqsangiz gözüme tanıştay görünüp attınız ele. Kayaktanmın, kimden gördüm ele dep. Suzaktanmın deseniz esitip atam. Janagı 120 koyu var, çavan aksakal. Siz ha? Taptım. Şu kişi de. Jetim akırın girip geleyim tat. Ova, oçol. 120 koyu var men. Jakşı aksakal. Koylar jürevi. Jüre jayloda. Jayloda öyle. O jay menen jayloda jurdu. Erteң 4'ünde alып kelip kayra girgizem. Sarayga. Ova. Bayağını bir alып kelip eseptep koyun dep bir girgizdim bile 102'siyle çogulup kaldı. Kalganı kayakta eken? Kalganı başka koylara koşulup ketse gerek koy. Koçkor köp da koy boydan içip ketip kaldı o Kuday bilet. Erteң toluktap Kuda kalasa girgizem bari. Jakşı. Neme tekeniz sürüyor. Mine asmanda dele tekeni suraysınlar, jerde dele tekeni suraysınlar. Tekemi kamap koydu. Amin. Kim kamaydı? Niye kamaydı amin? Koşunam orus. Oşol orus arızdan tur aylökmetke. Niye de vardı? Menin tekem oşol orusluk kaşasına girip, oşonun 300 bob ödesin cep koyganmış aynen. Bir teke kandı 300 bob ödeni cep koydu. Uycese jarılıp kalat kanı. O da at emez ko. O? 3 dişteptir dese daha anca araşat. O? Bizden aylökmette geleseynen. Oşonun sözlü işeni kamap koydu tekeni. Kaçan çıkar sen mi? Bilmem hazır tekeni oylagan çokmun. Ne? O koyular da öyle otam teke çok kantı ottoşat dep. Alargam kıyınem. O da. Oşon erçi ottoşele vaktını bir tek alıp durat okşayım ko. Aşağı bala. Çavanınız jakşı olsa kaytara vere taksakal. Çavan jaş. Jaş mı? Gece jakında jaş çavan ap geldim. Jaş bala. Özümün okuçum. Özüm tarbiye yapacağım aytqam da. Özüm okuçum, jaş çavan. Hayt degende jügüre turgan çavan özü. At mini oturup ayla jölö kaytarat al. Atla yakanan bol jakşı oldu. Jakşı kaytarat da oturam hem. Jakşı dilek jarımı ıstap koyatqa. Aşal olam. Bunu biz menen geleydi avca yoldan düşüp kaldı o. Gel olsa gerek. Bir balada adam da olup süsüyle bassan bulaydı nayın. Estelik okşa bir ölmüş, estelini alıp ketip otkanda olup turasın o şehirde kıymıldı vay. Aksakal. Ne? Soğuşka bargansız mı? Suranın sulusu. Başka suruğum yok bile. Soğuşka vargansız mı? Çok soğuş özü gelgen. Ana. Men soğuşka varasam sen içeride samolyotta oturabilen. Bir nemisin samolyotun juup moykada işteytelen hazır. Soğuşka barganbız, soğuştun beti nargısın. O. Emi Aksakal, soğuştағы kızıklı okuyalardan ayıp vermeyiz mi? Bu suro narkıdan sulu oldu. Kızık balgandasın balam. Kızık avcım 5 yıl jürdük da kızıklı yerden yetkimiz gelmeyi. Soğuştun kızık olçu böyle. O var da. Bir günü akopta jatan mulay sesime gelip kaldı. Üydü sağındım. Tuğan ırıqlı жерді sağındım. Şu kol salgan atağını ozdurayın dep tigilerge jinim gelip turip. Ayabay şunday açuğum gelip ketken eken açuu üstünde jönöp beripmin. Özüm жалгыз jörmölep. Tün içinde. Nemistlerdi qarap. Barsam akapta kıdıra eken. Жатқан eken atağını ozdurayım. Kol salgan silerbi dep şu жатқан жерine böt barın oң жақ kolların kesip alıp çıtardım. Mına sağadım. Açuğum gelip. Jalan on koldu kestiniz. Jalan on kolu kesip saldım. Kol salgan silerdi dep. Oşonço olup tur, on kolun kesip oturbayla başını ele kesip koyup opsiz da. Mağa çeyim başım bir kesip ketip kaldır da. Oşol bolam. Göңülüň aylangan jok mu? Jok, men göңülüm aylanmay taksakal. Göңülüň aylansa kurut bereyin, oşuňa salıp al. Jok. Göңülüň aylanmady o.
Kurutu var eken, ozuna salıp çaynap alasın. Ya bularda köp kuru çevirmek. Bularda geviri çöp değil. Çöp? Ha, 3 terekin çayını izlep yürüp çeşit. Bir yıl 3 tereke kuda var kalsam. Sırtka tamek tartkanır. Oşum yana hemen etkende çöpten urup koyu uçup yürü öğretti bul. Kuda var kalsam hiç de tamek tart durganmız. Bir yaş bala geldi. Gelin kuda muhabisini tamekten tartınız dedi. Makul tartsa tartıp koyun da tartıp koydum. Anı görse 5-6 kişi tartış gereken. Sıylavatkan eken de özüm yalnız tartıp koydum bayağını. Oşal tamekiden giyin 5 gün uçsam bulu. Memirep. O şehirden gülümsüre uçkan eken cılmayıp. 5 gün yürüp mü cılmayıp. Anısı işte kemez. Ortada iyi gücü olup pataka varıp gelip mi cılmayıp alıp. Başkaça çöp çaynap alsın. Oşal balam. Hey balam. Kondurasın sameliyatın mı? Şu aeroport görünse de konam da ket tutamaz aeroport istep. Kanada mı? Götürüyor resim be. Çok Bir sameliyatın ayağa koy. Buna Bunun da Katar çıraklar durat koy. buna üçeceğin narcağında koy. O aeroport ha? Oşal aeroport. Oştun gireverişken de öyle o. Oştun gireverişinde lampiçkalar büt ölçüp tınçıp yok bolğon. Burada Berki bala var da Can Turçu oçu. Hazır ölçüp kalan var. Uşa bayanı girip geletip karangda kükürt çağı alıp girdiğinden mi ne çıkılıp çıkmaydı. Uşa Katar turgan lampiçka oşal aeroport balam. Boldu. Oşarga kondur. Toşun aeroport bu şul. Kondur. O? Boldu kona olsun. Kura kalasa kona. Kondur. Kona taksakal. Sen kondursan konu. Somes? Men uçurgan gala okuğa maksakal. Kongan uç. Kirasini tükengende birek toğulap kona özü. Bunun kaçan kirasını tüküner kayakta bilez. Uç bir öğrenmiş şimdi o men. Aylanı uçup durağız da. Soğumesa kanun. Aksakal, men kondurgandı bilem. Kondurgandı bilsen mi ne oturasın? Oturmaysın ben de özüm. Bilersin de. Bilem kaç ver. Tamam. Uşalara günüge ekmal, uçu ekmal kondurat. Uşalar jakşı kondurat boş gerek. Ha balam. Akırını akon telefon çalsın teklesin. Jakşılap konduram balam. Bekemire karmağınızda. Buna bekem karmat. 500 metre. Turturuştan karma olayın. 300 metre. 150 metre. Telefon çakşılmadı. Ya malades bana be. Yigitke jetmiş ona razılık kılap deyip. Malades bana. Уважаемые дамы и господа, приземлился самолет рейсом Бишкек-Москва. Самолет совершил посадку в аэропорту Домодедово. Уважаемые пассажиры, подойдите к пункту А для регистрации своих паспортов. Uşağa çeyin uçasın bu. Men jöle kondurup koydum bunu ayıdap geldi o. Uşağa çeyin uçasın makmak. Koylarımızda aytsanız 3 kere öpmünde kızık uğur. Tanım koylar. Şu koyların ardından bir jakşı nersi olup da tağına. Haytam şu sağır gövrak uçup atkanlar bu olup şu. Men bilgenden Bişkek oş götörülüle gayra konçele. Tağına. Eminesi olsam tınçaman konu olğanızga şükür mayıl atasının göre. Moskova'da da jalangına bizdikiler. Kakaraj eki olan var. Men ekeceğim var. Ekeceğini bana aytma, bu ayt. Sen ecenge men bilege joluk makalam. Ne joluğam? Muşulek joluk kıla. Men eki baladan kavan alıp koyam. Kakaraj eki balamış ayakta. Ya atasının göre.
ballardan kavar alıp ballarını taşırağından içi olanan erten bir reis boşluğuna sal verelim. Moskva düşün yürü. Ana Moskva, kıyın günler sende öttü Moskva. Jerde emas, asmanda okuyalар көп болады, ha? Moskvaga bir Kırgız iştegeni var. Biz Kırgızlar Rossiyaga iştegeni varsa gele stroykaga barып эле sayılabыз da. Stroykada иштеп атып, 9-этаждан байкуш балкондан буту тайып кулап кеттир да. Жөн түшпөстөн жанында bir тал өсүп турган экен, талга тарс деп бир тийип, кайрак этажга тарс деп бир тийип, тарс деп тийип, жерге көп деп түшүптүр, чаңып кеттир жер. Чоң иштеп аткан өзбек улутунда, тажик улутундагылар, Кыргыз түшүп кетти, эле карап коелу деп айланып, тепкичтен айланып түшүп келсе, жана Кыргыз отуруп алып, уже шымын кууп аттыр дейт. Bir жериң сынып калбады, эчтеке болбодуң дегенде, неме болду десе, билбейм, мен деле азыр түштүм деп коет дейт. Kızıkçılar. Gelingizler, Жакшынакай күлкүлөрдөн кийин көңүлүңүздөрдү Жакшынакай чыгармаларга бурмакчыбыз, ырларга булмакчыбыз. Азыркы сиздердин астыңыздарга чакыра турган ырчы кызыбыз бүгүнкү концертибиздин коногу. Сиздердин шаңдуу болсаңыздар менен сахнага Жипара Нуракованы чакырып алалы. Uygun olgun yaşasın